A minixira por Dinamarca espertou moita expectación. O Deportivo tamén ten seguidores aló. Todos pendentes da primeira foto da temporada, Manu de porteiro, estrea de mixta e Cristian que case que non chega a tempo. Omar Bravo espreguízase para a segunda parte. Na primeira, o espectáculo correu a cargo de Sergio, asistencia espectacular e gol de Verdú. O segundo proxecto de Lotina aposta polo fútbol de toque, pola calidade. Agora é Laure o que culmina un novo pase de gol de Sergio. O catalán quere ser a referencia do ataque coruñés. Hemos jugado bien, hemos cogido los conceptos un poquito tácticos de cara a lo que es la liga, a lo que es la Intertoto, que es lo que ahora tenemos en mente. Y bueno, y si todo esto sirve para mejorar, pues genial, ¿no? Na segunda parte, la fita iguala as dúas asistencias de Sergio. Saída en falso do porteiro e o aragonés aproveita para darlle o pase da morte a Juan Rodríguez. Pero aínda vería máis. Outra xogada de la fita ponlle o ramo ao partido. Valerón reencóntrase co gol. Todo no día da estrea de Omar Bravo, o mexicano en claro fora de xogo quedou sen poder subir o quinto ao marcador. De seguro que Lotina asinaría moitos resultados como este. Mañá novo amigable ante o Brondi, aumenta o nivel.